abajwekera ba FDC kurwa mu Bushenyi abarukushitama ha delegates conference aha kitebe kikure cha FDC yo muri Kampala bashobora irekeresereno banagaho FDC okutandika ekibine kisya abamwe nanga bajya ngo ni PPF nawe n'ekikatu cyo mubazi gwa mani kitamba na neje nayo wendo jetecho abo kubendware eche kutambe kikatecho n'umucumanya so yeje nayo n'umubazi ogwizire kutamba endwara nyingi eziryo umubirwe ibakweta the body politic of this country mweneza tuiza kuruncinga nka Bushenyi district nico twayetera Abeebembezi mwashikiraha nimuza kutwara form zeze muzitware omagombora ganyu izo form zizuri mutakaza kutandisa abantu buri omwe wari kumanyera ateriza za yino mu PPF bukoza abantu bija kutandika mwe kugira ngo duskanduriya kanosho tutatwine abantu bona mbareke bije Chairman wa FDC yo mu Bushenyi Guma Muhereza agambira enshonga ahabwenki bariyo batandika ekibine kisya barukuruga mu FDC ebiretwireho opposite ya freedom niki n'obukwato so twena kutwegite twena tukore front line turuge ombukwato obukwato ruhangwa mama ndafangu yabgamba twire obukwato bwenshaho twire obukwato bw'amarwaro twire obukwato bw'obworo obukwato n'ubwi politically tugi captivity koko bano ugamba n'abantu bona ninga n'abanyamakuru bajya ngo hati ufangure ori katonga ori FDC ya katonga ninga FDC ya najana nkumbi ekyo kibuzo nakyo kiruhize twikiriza nangwe ekyo kibuzo katukisaleho turukuhindura ekibina cyitwe kibasisire tukiteke nkahi omukindi ekirungi ekirumo obwesubwa tutandikira hegari bayuma yo kuronde mukono kuruga omuri bishatu bya kana bya district za Uganda zona akachiko kebyo bururu nikija kushizme mukoneji na bwanyuma kabone kuhereza orusa PFF okugendo misho kwetabo mukarura karo kwija gasha kwa Abraham Muganzi.